Bishop Daniel Rantle a ntseng a ena le wena ka jeno lena ke rata hore re nke thuto ya 26 efankgeding ya mareka ka jeno lena re nka mareka kgaolo ya boraro re inke ho tloha temana ya 19 ho ya temaneng ya 30. Ke a tshepa ngwaneso o so tseba hore ke tle ke re nke bebele ya hao e sa le gona jwale nka bebele wa hao ho re tlanne re ho etse mona ke hore re ne re ye ka boithuto ba rona ha bontse bo etsahala. Sepheo sa thuto ena ke hore re tsebe hantle seo morena Jesu a se buileng le mabaka a wa se buileng ka ona haholoholo ha di hlahiswa ke mareka e ne le yena wa pele ho ba efankgedi ya ngotseng ditaba tsena. Me bamamedi ba hae ba nang ba ngwalla ileng batho ba ileng ba sokolola bokristeng ke batho ba Roma. Me molaetsa kapa thuto ena haholoholo ona ihlile e lebisitse ho batho ba Roma. Batho ba Roma ba ne ba atisa ho botsa dipotso ba rona ha ditaba tsa morena Jesu ile taba tse ntle hakana ile motho a neng a etsa hantle na motho a neng a etsa halekalle ba ile ba mo hloya hobane me jwale khihle re tla seka karolo yana eo re ntse re le hona mona ha re sheba kgaolo ena boraro temana ya 19 ho isa number 30. Ha o sheba temana eo ya 19 qetellong ya yona mona o bona hola hore qetellong ya yona ile temana 19 mo o bona hore ho hlahella e mong o ba 12. Ha ke re thutong e fetileng re buile ka ba 12 a ileng a ba kgetha empa ka hara bana ba 12 e mong ke a ileng a ske a utlwisisa Jesu ha re khutlele texting ka yona temana ena kapa context kapa tikoloho e neng le teng mona ha o sheba palo eo re badileng o fumana hore ha bongata bo ntse bo bokana ho tla ho Jesu ha batho ba ngata ba ntse ba tla ho Jesu lelapa la habo le lona ke ha le sita le lona le tloha mane le sita ho utlwisisa rona hantle Jesu yena boemo ba hae ke ba mofuta ofeng le ile la utlwisisa hore le tlameha hore letle ho tloha Nazareta le nke leeto le lekalo ho tla mona Kapernaum moo Jesu a neng a le hona teng. Sepheo sa bona ne le hore ba mo tshware mohlomong ha sa le motle kelellong. Jwale nnete eo mareka a lakatsang ho e fetisa ke hore batho ha ile hantle ba qetetseng ile ba rutwa ba hae ke batho ba ileng ba dula ile ka nnete ba beha tumelo ya bona ho yena ka botlalo ke bona batho ba feletseng e ba qetello ebe batho ba ileng balatedi ba hae ba nnete. Ene e se bohle bao ho leng bobebe ho dumela ho yena e sita le ba lelapa ba ne ba hlile ba sa dumele hantle ha ho yena hona hana ke mang ba lelapa le maloko a haufinyane mane le a haufi le habo ba nantsa ba re mo tseba empa neneng ke mora wa Josefa yane wa Mmeli. Ha re fetelleng temana ya 21 he re bale ka mora ho ketsa seleleka sena. Temana ena ya 21 ina le ntse lena ba habo. Ke se ke boletse kitse ine le batho ba Nazareta mo a holetseng hona teng. Mme ba ne ba le haufi le Jesu ebile ile ba lelapa. Ke tla hlalosa hantle thutong e latelang hantle bana ka lelapa lena mo re tlang ho thuto e tla latela ho tloha mona. Ba ne ba utlwetse ha ba tla ba utlwetse ka batho hore ekare dikamano di bonahala di sentle dipakeng tsa Bafarisi le yena makgetlo a mabedi ho bonahala Bafarisi ba ile ba kwatiswa ke tsela ya Jesu mme bana ba lelapa bana ba etla ba re ba tlo mo tlosa mosebetsing ona e le hore a bolokehe hobane ha ba tsebe hore na
Bafarisi ba tla nahana eng ka morao moo? Bana ba utlwile hape hore e ka re jwale o hula ka thata ho a seng a hloka le seo a se jang. Ha re o tla ja ba tshwanetse ho tshwara dijo le batho ba sa ba le bangata ba sa le bangata haholo ho thibela mosebetsi o kang o tsebe o ba sitisa tshebetso tabeng eo ya ho ja. Sheba temana ya 20 tla fumana taba eo. Ba habo ba tlohile Nazareta ho tsamaya leeto le etsang letsatsi kaofela ho ya sebakeng sena sa Kapernauma ho ya Moqae ka hore a kgutlele hae Nazareta. Bana ba hlile ba re ba ilo molata, ha ba sa hloka ho bona a ntse a nka maeto ana hobane a kotsi ho yena. Bane ba re ba mmaballa. Sena ke se bontshang hore ba lelapa nnete ba ne ba sa utlwisisi seo Jesu a leng sona. Mme tabena e tiiswa ke Moefangedi Johanne ho kgaolo ya 7 temana ya 5 moo a neng a re, hobane le bona bana babo ba ne ba sa dumele ho yena. Ka mokgwa o tshwanang boemo bo tjena bo ntse bo re hlaela rona baruti ba bangata ba ntse ba hlaelwa ke boemo bona bo le nakong ena eo re leng ho yona, moo ba bang ba yeng ba fumane dipotso tse reng kereke e itseng kapa kereke ntse reng e re tla o tlosa boemong bo tjeneng. Ba bang ba re itlhokomele rona re a o rata. Ka mantswe a mang ho ntse hona le dintho tse jwalo tse hlahelang baruti, tse hlahelang bareri, tse hlahelang batho ba itse ba mosebetsi o kang mona. Ba bang baruti ba hle ba dumellane le bao ekang ke batho ba ba qenehelang. Ebe ba se ba nkeya ha batho bana ba bontsha qenehelo ya bona anthe hantle hlile ba ba lahlisa seo ba se tshwereng. Se leng nnete ke hore moruti boemong boo o matla ana ka nako eo batho bana ba ha batho ba mo lwantsha moruti yena ka o ba le matla ana maholo hobane a filwe tshehetso ke Modimo ka sebele. Ha batho ba tle ba le bangata ba le kgahlanong le wena, o etsa ho nepahetseng, Modimo o tlisa sehlopha se sengata sa manyelo ho tshehetsa, mme o matla o keke wa ba tloswa ke dintho tsa mofuta o jwalo. Mme seo a ka se etsang e le moruti ke se matla ho feta seo batho ba ka se nahanang kapa feta matla a hae e le motho. Ke buile ka bao ba habo, lebaka la bona ba ne ba re re tlo mo tlosa mona hobane ba sebisa mantswe ba reng ha a sa utlwa. Hantle se bolelwang mona ke hore ba ne ba nahana hore ha a sa le kelellong e phethahetseng kapa e phelang hantle. Hona ho teng le matsatsing a rona hona jwale. Seo batho ba ka se nahanang ka bokreste e ka ba dintho tse latelang. Matsatsing ana batho se ba se nahanang ka bokreste ba ka nna ba re utlwe ba re thuto ena kapa thuto tsena empa le bohlanya fela, kapa utlwe ba re thuto ya hae ha ena nnete. Batho ba jwalo ba fiketsweng ke taba tseo o ba bona ba hlaelwa ke matshwaonyana a hore o bone hanyane ba ntse ba sa tsotelle jwale ba sa tsotelle le ho ya kerekeng, ba ntse ba tloha ba dulella ka thoko. O tsebehe jwale batho bana le bona ba fihletswe ke ntho e tshwanang le eno, ha a sa ikutlwa. Empa hape hona le ntho eo ba bang batho ba reng mona
re utlwa ditaba tsa mora wa Modimo. Ba re Jesu e fere ke mora wa Modimo, ba mo amohela ile mora wa Modimo. Moo ho leng jwalo, motho o bona batho ba kgothetse, ba etsa ka hohle hona hore ba tshehetse mosebetsi wa Morena Modimo, ka ditjhelete tsa bona, ka dintho tsa bona, ka thepa ya bona, ka dijo, ka dintho tsohle. Ba etsa hore mosebetsi o moruti a o etsang a fumane ho ba bobebe hore a o phethe. Ba tshehetsa mosebetsi wa Modimo ka matla a bona le ka tsohle tse ba nang le tsona. Ke moo ba reng e fela Jesu ke mora wa Modimo. Se go bontshitse hore batho ba hanyetsanang le yena ba qetella bana ba entse ba hlohlorela jwale, ba hlohlorela jwale. Ka lehlakong lena mane Jerusalem mane bangodi le bafarisi ba utlwa le bona ditaba tsa Morena Jesu ne di tswa ka mokgwa di tswang ka teng. Ba bang ba ile ba tsebisa le hona Jerusalem kwana hore Jesu mona Kapernaum, mme mona teng ho bonahala ehlile a sa ka utlwana haholoholo le bafarisi mane ka ditaba tsane tsa ha barutwa ba hae ba kga diqwapi tsa poone, diqwapi ka Sabatha. Le hwane ha Jesu jwale a kena ka tempeleng ka sinagogeng, mme a phekola ka teng e le ka Sabatha. Jwale bangodi le bafarisi ba tlohile Jerusalema ho ya Kapernaum moo le bona. Bana ba qholotswa ke ditaba tsa lehloyo kapa ditaba tsa lefofu tse tswang ka Jesu, tse etsuwang ka Jesu. Ho thwe ka nna ya ba kelello ya hae e mo baleile jwale. Bangodi ba ne ba eso ka ho ya bana ba sa ka ba tseba hore na ba ka etsa eng. Bangodi bana ba mmemilwe hantle ke batho ba neng ba re re bona hore e ka re o tletse moya o ditshila, mme ebile re bona eka re o sebetsa ka ona. Phekolo ya batho hwa Jesu, taba ya ho phekolwa ha batho ya Jesu e ne beile bangodi le bafarisi bothateng bo boholo, hobane ha ba ne ba ka re kapa ba dumellana le batho bao ba reng ho bonahala eka o phekola a sebedisa moya o ditshila kapa Beelzebule, ba re ho bonahala eka re bona matla a Modimo ka teng moo. Ha ka rare motho yona re bona a sebetsa ka matla a Modimo, ba tla rena ha re molatele ke eng. Bana tla botsa hore re sitwa ke eng ho dumela ho yena, haeba re a dumela le rona hore Jesu o sebetsa ka matla a Modimo. Ke dipotso tse neng di na le ke bothata bo batho bana ba bafarisi ba neng ba ena le bona. Ya ba ikgethela hore ba tle ba re o etsa tseo ka moya o ditshila, o etsa tseo ka moya wa Beelzebule. Ha bua ka Beelzebule, Beelzebule ne le modingwana wa baheteni ya sebetsang le batemona. Ha bafarisi ba sebedisa lebitso lena, bona ba ne ba bolela hore o sebetsa ka matla a moya o ditshila. Le ha ba ne ba monyatsa jwalo, ba ne ba lemoha mehlolo eo a e etsang, hore mehlolo ena ha e supe motho e bang o etsa ditaba tsena ka matla a hae kapa ka matla a itseng ka thoko. Ho bonahala matla a Modimo. Ke re bafarisi le bangodi ba ntse ba bona hore Jesu ke motho ya fapaneng haholo, empa ka ha ba sentse ba tlile ho yena ba re ka nna ba sebetsa ka moya o ditshila, moya wa Beelzebule. Ha re shebe temane ya 23 a bua le bona botsa hona e ne le taba ya hona Satane a ka leleka Satane jwang. O ba botsa potso eo, Satane a ka leleka Satane jwang. Jesu re ho bangodi bana ba theohileng Jerusalema tlong mona banna
le reng na Satane a ka leleka Satane jwang? Na le a ikutlwa le ntse le reng mmuso ha o kgaohane ho itwantsha, mmuso o keke wa tiya. Ke temana 24. Le ntlo ha e kgaohane ho itwantsha, ntlo eo e keke ya tiya le ka mohla o le mong. Ke temana 25. Ka mmuso o arohanang ho itwantsha, o na bua ka mmuso wa Israel o ileng wa ikarola dikoto tse pedi, ya ba bang ba ka borwa, ba bang ba ka leboya. Ya ba mmuso o ka leboya e ba ona wa Samaria, o ntlo kgolo ya teng e le bang ho teng ke Masamaria a ileng a fediswa ka pele haholo ka selemo sa 722 BCE, e le hobane ba ne ba sena matla le ha e ne le meloko e 10 hobane bana ba neng ba le ka borwa e ne le meloko e 2, Juda le Benjamin. Re lokela hore hantlentle ka hlokomele hore ka hlokomele e ne le mo ke reng re lokela hore rona hantlentle re shebeng hore na bobe re bolwantsha jwang. Na re bolwantsha ka ntwa le kgalefo. Ha motswadi a sa kgotsofala ha bona ngwana wa hae ya halefileng a halefetse ngwana mong wa hao, jwale motswadi ha kena dipakeng ebe o halefa haholo ho feta eno ya halefileng, na motswadi eo ehlile ke yena o thusa taba ye? Na ha ile mona mo a halefetse ela, na ha tle ka tsela e bonolo hore a tlose eo kgalefong? Ke seo Jesu a lekang ho se bontsha mona hore na Satane a ka lelekwa ka Satane e mong na. Ho ba Roma kgaolong ya 12 temana ya 21, Paulus o re o seke wa hlolwa ke bobe, o mpe o hlole bobe ka botle. O ska hlolwa ke bobe, o mpe o hlole bobe ka botle. Sepheo e neng e le taba eo ne le sepheo sa Morena Jesu e ne le ho hlola sera se seholo. Sepheo sa ene le ho hlola sera se seholo e leng Satane. Se neng se sa kgathale, se neng se na le matla nako yohle kaofela, se leka hore se qetelle se thefutse barutuwa kapa mosebetsi wa Jesu ka tsela e kgolo. Le ka jeno ho ntse ho le jwalo. Sera seo ntse se lwantsha kereke ya Modimo, se ntse se lwantsha baruti, se ntse se lwantsha baboledi, se ntse se lwantsha mosebetsi wa Modimo. Empa ba salang morao Jesu morao ba lokela ba itele pele, hobane ba nka karolo ntweng eo Jesu a e lwanneng kgahlanong le Satane. Ha re shebe temana 25, mona o ruta hore motho ha lokela hore ebe o arohile, ka mona o a rata ebile wa tshehetsa, le ka mona o a rata hape ebile wa tshehetsa. Motho o lokela ho hlaka hore hantle na o wela ka hlakong le feng. Paulus Phuthelong ya Roma temana kgaolo ya 7 temana ya 19 hore hobane molemo o ke o ratang ha ke o etse, empa bobe bo ke sa rateng ho boetsa ke a boetsa. Mme ha ke etsa seo ke sa se rateng, ha e sa le nna ke se etsang, empa e le sebe se ahileng ka ho nna. Antho Phutheho ya Kgalata kgaolo ya 5 temana 5 hore empa e ka re ha le lomana mme le jana iponeleng e sebe la fedisana. Ehlile ho jwalo ho Phutheho
e arohaneng ha e qala fela e arohana phutheho matla a yona a hlile a fokotseha, matla a mosebetsi wa yona a fokotseha hampe fela. Ke Modimo ya ka tlisang pheko, a ba tlisa kopano le ho tiya le bommoho e leng bo tswang ho yena phuthehong. Temana 27 ha ho motho ya kenang tlung ya senatla ho phahla mesebetsi ya sona a iso tlame senatla pele ebe hona a phahla ntlo ya sona. Jesu mona o bolela hore senatla seo ke Satane. Jwale yena Jesu ke yena ya motlamang, ke yena motlamang ebe jwale o phahla sohle sa hae mo se leng teng. A ka se phahla ka hare ho motho, a ka se phahla ka hare ho tempele, a ka se phahla hohle me se leng teng. Ke tsela ena ho phekoleng a phekolang ba bangata ba tlamilweng ke senatla sena se leng Satane. Satane o ntse tlamile ba bangata le nakong ena ya rona. Temana 28. Baraba batho ba ka tshwarelwa. Baraba batho ba ka tshwarelwa. Ho bolelwa batho bohle, ha mono ho bolelwa hore batho bohle ba ka tshwarelwa. Ba ka tshwarelwa dibe tsohle le dinyefolo tsohle tse ba di nyefotseng ka tsona. Empa ya nyefolang moya o halalelang a keke a tshwarelwa. A keke a tshwarelwa le ka mohla o le mong. Boemo ha ile bona, Moapostola Johane o re mane epistoleng. Empa ha re tsamaya leseding jwalo ka ona, re ba leseding, re na le kopano ha mmoho ka madi a Jesu Kriste. Moraba wa ona o re hlatswa dibe tsohle, mme tshwarelo re fumana ka botlalo. Ka mantswe a mang, ha rena se ka re buellang, re ka buellwa fela ke matla a madi a Jesu. O hopole hore wena mmuhi wa taba tsena hore morena taba ena o e beha ho ba Farisi ka morao hore ebe ba re o na le moya o ditshila. Ke lebaka lena Jesu a tlameha hore a bolele taba ena kapa a rute ka taba ena. E re ba bona mosebetsi eo Jesu a e etsang e bontshang moya o halalelang o a sebetsang ka ona, mehlolo ka ona, le diphekolo tsena tseo ba bonang di etsahala ka moya o ditshila, ka moya bona ba re o etsa taba tsena ka moya o ditshila. Seo se nkile fela ile thohako ka nnete ya moya o halalelang. Tse ntle tso di etsang o di etsa ka lebaka la polelo ya Modimo kapa seo morena Modimo a se etsa. Ha motho e mare ke sebo se tswang ho moya o ditshila, ile ke thohako ho moya o halalelang. Ke sebe ho bitsa sebe botle, ho bitsa botle sebe, ke thohako. O ka bala taba tsena ho Isaiah kgaolo 5 temana 20. Ho madimabe ba bitsang botle bobe botle, le botle ba bo bitsa bobe. Ke temana ya Isaiah kgaolo 5 temana 20. Sena ngwaneso o ka se bona ha motho a neng a nehelana kapa motho bona ya nehelang kerekeng ka mpho ya hae e itseng e tswa botebong ba hae ka hare ho kereke, a nnehela ho Modimo mosebetsi oo a o etsang. Motho e mong a ba sebele e mong mane a re wa ipatla, o batla ho ratuwa kapa o rata thoriso. Ke dintho tseo batho ba uelang lerabeng la meya ena e ditshila e jwalo ka ena. Seo Jesu a se bolelang mona ke hore ke boemo ba motho, hore boemo ba motho ka botlalo ya inetseng ho phela bophelo bo tswileng tseleng. Jwale ntho eo e se ehlile monyetsi, ke hona mona moo ehlileng e leng timelo ya hae. Bophelo bo ke nyefolo ho moya o halalelang. Qetellong motho eo ha a sa tseba
le ho kgetholla botle le bobe. Taba ena ke yona e leng nyefolo ho moya o halellang. Motho yona ha a sa phela ka tsela e tshwanetseng ka teng, mme tshwarelo ya hae ke bothata bo boholo. Tshwarelo ya hae ke bothata bo boholo. Haholoholo hobane ho ya jwalo ho be ho se tshwabo, ho bile ho sena le boinyatso, e le motho ya jwalo fela. Ngwaneso ya ratehang, thuto ya kajeno lena ke ena, ke rata hore re felle mona kajeno. Re se ke ra lolo ho feta haholo, wa bona tsatsing lena ke fetetse nakonyana e teletsanyana ha re rapele. Modimo ntate wa rona, re a leboha, lentswe la hao ke bophelo, lentswe la hao ke matla a rona. Re a leboha ntate ka lona. Hlonofatsa mohima le ngwana teng bohle ba le mametseng, e be matla ka ho sa feleng. Ntate ke santse re di behang ho wena ka hlompho, di amohele ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Mahaua morena wa rona Jesu Kriste, re Modimo ntate, kopano le matshidiso a moya o hallang di be le rona jwalo ka hoseng kae. Amen. Nka thabela ho tlase mane o ngole di-comments mono section e tla se bitswang comments, o etse comments tsa hao, bolela hore na thuto ena o bona e ka ntse re ya ka tsela efeng, ka moo e bonang ka teng. Kgotso ya morena e be le wena. Kgotso.